الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بار إلها حق را بر ما حق نشان بده و پیروی کردن از حق را بر هر یکی ما نصیب گردان و باطل را بر ما باطل نشان بده و دور بودن از باطل را بر هر یکی ما نصیب گردان. دین اسلام دایره معین دارد، قاعده و قانون معین دارد. هر کس حق ندارد که درباره اسلام از پیش خود فتوا بتهد، زیرا روز قیامت اولین چیزی که در بین مردم قضاوت میشه، حکم میشود، این از خونها هست. فراموش نکنید روز قیامت وقتی که همه را الله از قبر میخزاند، اولین چیزی که حساب و کتاب میشد تنی خونی در این دنیا ریخته شده است که به چه خاطر ریخت، به چه سبب ریخت، به چه حکم ریخت انسان خون یک انسان دیگر را. اسلام حیات را احترام کرده است و خون انسان را با قدر و منزلت کرده است. خون مسلمان را و ریختن خون یک انسان مسلمان این از بزرگترین گناه است، از گناه های کبیره به حساب می شود. وقتی که دین اسلام را تهمت می کنند به اینکه گویا زن را دین اسلام در خانه نگاه می دارد به خاطری که کوچه نبراید، اسلام این را هرگز نگفته است که زن یک عمر باید در داخل خانه بشیند، حقی نداشته باشد به یک جا برود، حقی نداشته باشد که یک حاجات زندگیش برآمده به دست بیارد. فقط دین اسلام سفر کردن زن را به جای دور که سالهای پیش بسیار مشقت بود، بسیار دزدی و راهزنی بود، راهزنها بودند، به محرم اجازت نداد. تا امروز هر جایی که جنایت سر میزند که زنها را میدزدند یا قتل میکنند یا زنا میکنند، تجاوز میکنند، اکثر همین از همین حسابی است که زنها تنها سفر میکنند. اسلام هم دینی رحمت که هست، به همین خاطر احتیاط خود انسان، ناموس انسان، خون انسان، زن را گفت باید همراه محرم خود سفر کند. به خاطر همین امین ماندن از همین بلا و آفت ها. دین اسلام بیزار است از اون خونه که ریخته می شود به ظلم. انسانی که خونش ریخته می شود که به فتوای خودش یا که به فتوای چند جاهل فکر میکند که این در راه الله ریخته شده است، اسلام و الله مهربان از این بیزار است، اگرچه اون انسان خودش را مسلمان شمارد. هر انسانی مسلمانی که خون دیگر مسلمان را حلال میداند، این از روی جهل و نادانی است. الله از این خیل مسلمان بیزار است. حدیث از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دلیل است در این باره که کل مسلم علی المسلم، کل مسلم علی المسلم حرام دمه و ماله و عرضه. هر یک مسلمان برای دیگر مسلمان حرام است خونی وی، مالی وی، ناموسی وی. وقتی که یک مسلمان خونش از یک طرف مسلمان دیگر ریخته می شود، این مرتکب یک جنایت کلان در نزد الله شده است. این را اسلام اجازت نمی دهد و اسلام هم از این کارها بیزار است. یا که ناموس یک مسلمان را دست زدن، یا که مال یک مسلمان را دزدیدن، حتی که مال یک غیر مسلمان هم دزدیدن، یا که خون یک غیر مسلمان هم ریختن ناحق، این را اسلام اجازت نداده است. اسلام دین رحمت، دین شفقت، دین مهربانی، دین معامله است. چقدر گناه ها را به اسلام چسباندند، حالان که اسلام از این بیزار است. هر کاری که می شود در سر مسلمان میزنند که مسلمان این کاری بد را انجام داد، مسلمان این کاری ارهابی را انجام داد،
به مثل گفتیم ریختن خون، کشتار و ترس و دهشت را در قلب مسلمان ها انداختن یا که در غیر مسلمان ها انداختن. اسلام دینی دهشت افکنی، دینی ترس و هراس نیست. دینی هست که انسان ها را به راه راست، به راه هدایت دعوت میکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند المؤمن کیس فطن، مسلمان دانا و زیرک می شود. مسلمان باید همیشه از پی تعلیمات دینی شود که امرهای شریعت را بداند تا اینکه به هر گفته ها و به هر فتواهای ناجا و ناحق نرود. اگر انسان برای عقل خودش میگه یک فرصت بدهد و فکر کند و تدبر کند در تعلیمات اسلام، در امرهای اسلام، زیرا اسلام گرفته شده است از کلمه استسلام و از کلمه السلام، یعنی دین اسلام دینی تسلیم شدن به امرهای الهی است. دین اسلام دینی سلامت ماندن از گناه و معصیت و از حد گذشتگی است. افراط از حد گذشتن است. یعنی اسلام به خودش یک چارچوبه دارد، هر امر کشید در داخل همون چارچوبه انجام می‌یابد. اما دین ما دینی وسط است، دینی راست است، دینی هست که نه از حد میگذرد، نه دینی هست که انسان به اهمیت و به پروا باشد. دین اسلام دینی است که انسان‌ها را از آزار دادن دیگران منع میکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که در یک حدیث گفتند که یکی از شما اگر در مسجد ما گذرد یا که در بازار ما گذرد و همراه خود یک سلاح داشته باشد، خود را به خاطر دیگرها را خلا نکردن، دیگرها را مجروح نکردن بسته ماند، پوشیده ماند. دین اسلام این را تعلیم و تربیت می‌دهد که حدیث صحیح است، به خاطر که یگان کس آزار و اذیت نتهد. دین اسلام پیرواش حتی از مسخره کردن، از مزاح کردن میگیم ما، مزاح مسخره کردن، از به حال یکدیگر خندیدن منع میکند. چه ماند جای این که یک کس یعنی دشنام و حقارت و تحقیر کند. حتی از مسخره کردن دین اسلام انسانها را باز می‌دارد. روز یک گروه از اصحاب همراه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در یک راه می رفتند. یک مرد در بین اونها خواب رفت، خوابش بود، در نزدش سلاحش موندگی خوابش بود و یک دو نفر از بین آمده همون سلاحش به شوخی از نزدش گرفتند که اون مرد به ترس از خواب بیدار شد که خندیدن، یک مزاح کردن، یک به حساب شوخی کردن با او. از خواب به ترس بیدار شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در خنده اینها گفت برای چی میخندید شما؟ گفتند که هیچ گپ نیست، گفتند ما فقط همین سلاح این رو گرفتیم و ترسید، به ترس از خواب بیدار شد، یعنی ترسوندن این نفر. گفت که لا یحل لمسلم ای یروع مسلما، برای یک مسلمان جایز نیست این که مسلمان دیگری رو بترساند، چی ماند با این که خون وی رو بریزاند. دین اسلام اشاره کردن به سلاح را حرام کرده است که انسان به سلاحش طرف یک انسان دیگر اشاره کند. در اینجا حدیث هست که هر انسانی که من اشار الى اخیه بحدیدة فان الملائکه تلعنه حتی یدعه و این کان اخاه لابیه و امه. هر انسانی که به سوی برادرش به سلاح یا که به کارد یا به شمشیر یا به نیزه، به هر چیزی که باشد، هر چیزی که آهنی که به مثل سلاح حساب میشد، اشاره کند، چی به شوخی باشد، چی به مزاح باشد، چی به خنده باشد، در هر صورتی که باشد ملائکه ها میگه لعنتش میخونن تا اینکه اون را نگذاره. اگرچه میگه برادرش از پدر و مادرش باشد، اگرچه برادر خودش هم که باشد. در دیگر لفظ گفتن اشاره نکند که از شما به سوی برادرش به سلاح، زیرا اون نمیداند شاید شیطان همون را طرف همون خلا میکند که همون از دستش میرود و این انسان در یکی از چقوری های
дузах меафтад. дар замони мо чиқадар мефаҳмем ки ба шӯхӣ силоҳа тарафи як нафар кард, он тирш аз хориҷ шуда рафт, онро кушт, паронд. чиқадар меша дар имрӯз мо мефаҳмем, чиқадар меша ин коро. барои ҳамин пайғамбари мо ки пайғамбари раҳмат буд, гуфт ба шӯхӣ ҳам ишора накун. зиёд шудани хеле тарафи писари худаш ишора қати бозӣ кард, фикр кард ки дар охилиш тир нест, зад, онро кушт. падари худша кард, бародари худша кард, дӯсти худша, рафиқи худша. чӣ қадар нафарҳо аз рӯи ҳамин кушта шуданд. то ин рӯза ҳамин кор такрор шудааст. барои ҳамин пайғамбари мо, пайғамбари раҳмат ки буд, гуфт ишора накунед ба якдигар ба силоҳ. шояд шайтон ҳамун дасти шуморо мебараду шумо тир аз ҳамун хориҷ меша, дар тани ҳамун мезанад, қатл мекунед, дар дузах, яке аз чуқурҳои дузах да меафтед. ин аст тарбияи ислом. тарбияи ислом тарбияи ирҳоб нест, тарбияи ахлоқи бад нест. дини ислом ҳатто ғайр аз инсонҳо ба ҳайвонҳо раҳм кардана ба мо таълим додааст. ҳатто ҳангоми забҳ карданаш ки ҳадисе ҳаст ки инна аллоҳа катаба алиҳсана ала кулли шай фаиза қаталтум фааҳсину алқитла ва иза забахтум фааҳсину азибҳа ва лиюҳидда аҳадукум шафратаҳ ва лиюрих забиҳатаҳ. яке аз шумо агар вақте ки қатл мекунад, дар куштан хуб бикушад, вақте я дар забҳ кардан хуб забҳ кунад. пеш аз қатл кардан, пеш аз куштан ҳамун ки корди худа хуб тез кунад. ҳамун вақте ки гардани ҳайвонро мебурад, азоб накаша. дини раҳмата бубинен, азоб накаша. ва ҳамун ҳайвоне ки забҳш мекуна дар ҷои хоб бона ки ҷои мулоим боша ки ҳайвон озор наёба, на дар болои сангои сахт ёки на дар як болои ҷое ки озор биёбад, болои тар, болои сахтӣ. як ҷои мулоимӣ, болои хок, болои алаф, як ҷое ки ҳатто як ҳайвона дар назди як ҳайвони дигар куштана манъ кардаги аст, ки аз чашми як ҳайвони дигар дуртар забҳш кунед. дини ислом ина тарбият мекунад. дини ислом дур шудани хонаи каъбара осонтар донист аз рехтани хуни як мусалмон ноҳақ. расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфтанд ки ҳангоме ки тавоф мекардан хонаи каъбара, гуфтанд ма атйаба ва атйаба рихак ва ма аъзамака ва аъзама ҳурматак валладии нафсу муҳаммадин биядиҳ лаҳурмату лмуъмин аъзаму инда аллоҳи ҳурматан мин камалиҳи ва дамиҳ. гуфтанд ки чӣ аллоҳ туро хушбу кардааст, эй каъба, аллоҳ туро чӣ қадар хушбу кардааст, чӣ қадар ҳурмати туро бузург кардааст. ҳурмати каъба бисёр бузург аст, хонаи худо ҳисоб мешавад. аммо рехтани хуни муъмин бузургтар аст аз ҳамин бузургии ту молушу хунуш. инсон ба ҳамин хотир эҳтиёт шавад ки барои ҳар гурӯҳое ки буромадану рехтани хуни як мусалмони дигара ҷоиз донистанд, мусалмонҳоро кофир медонанд, рехтани хуншона, гирифтани молшона. ҳадисе аз расули акрам саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфтанд яъти ала наси заманун ла ядри қотил фима қатал ва ла ядри лмақтул фима қутил. як замоне бар мардум меояд ки кушанда намедонад барои чӣ кушта истодааст ва кушташуда намедонад барои чӣ кушта шуда истодааст. ҳар ду тараф даъвои мусалмонӣ, ҳар ду тараф иза лтақа лмуслимани бисайфайҳима фалқотилу валмақтулу финнар. гуфтанд ду мусалмон ки даъвои мусалмонӣ доранд ба шамшерашон бар рӯи якдигар мехезанд, кушандаву кушташуда ҳар душ дар дузах ҳастанд. саҳоба пурсиданд я расулаллоҳ ҳаза қотил, хай маълум шуд ки ин кушанда аст, ин мехост ки онро бикуша, яке кушт яъне. пас кушташуда чӣ гуноҳ дорад? гуфтанд иннаҳу кана ҳарисан ала қатли соҳибӣ. он ҳам ба рехтани хуни ҳамин бародараш, барои куштани бародараш тайёр буд. агар ин намекушт, имкон дошт ки вай бикушад. дини ислом дини раҳмат аст, дини шафқат аст, дини меҳрубонӣ аст ки инсони мусалмон ҳаргиз аз пеши худ ёки аз фатвои чанд нафаре ки ислома хуб намефаҳманд, ки пайғамбари моро хуб намешиносанд, фатво гирифта рафта яъне худа ба қатлу куштор метиҳад, ислом аз ин безор аст. расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфтанд ки як саге дар саҳро аз гармии офтоб забонша дар ҳамун қумҳову регҳои биёбон мелесиду аз ташнагӣ зиёд наздик буд ки ба ҳалокат бирасад. як зане аз занҳои
зинокори бани Исроил дар попӯши худ аз дохили чоҳ об гирифта ба ҳамун саг дод, аллоҳ уна шукргузорӣ кард, яъне қадри ба хотири ба як саг рахму шафқат карданаш. Ва дигар зан як гурбаеро, як пишакеро дар дохили як ҷо маҳкамаш кард. Он пишак фақат аз ҳамун дохили ҳамун ҷое ки маҳкам буд ҳеҷ намеёфт бухӯрад, ягом алафе меёфт ё ки ягом ҷондоре ба ҳамун ҳалок шид. аллоҳ ҳамин зана ба ҳамин сабаб дузах бурд. ба ҳамин хотир аллоҳ дар Қуръон гуфта вастаъмаракум фиҳа, аллоҳ барои инсонҳо амр кардааст ки дунёро иморат бикунанд, на ин ки харобу вайрону валангор. ҷавонони мо кӯшиш бикунанд ки ақлу фаҳмиши худшона кор бикунанд. ҷавонони мо илм биомӯзанд ки истифодашон набаранд. ҷавонони мусалмон кӯшиш бикунанд ки китоб бисёр бихонанд, қуръона, тафсирҳои қуръона, ҳадисҳои пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллама зиёд бошад. ислом ба зоти худ надорад айбе, ҳар айбе ки ҳаст дар мусалмонии мост. кӯшиш бикунем ҳар ҷо ки шумо ки масҷид меоед ки суханои ҳақ мешнавен, сухани қуръону ҳадиса мефаҳмен, ҳар ҷо ки ҷавонҳоро мебинен, кӯшиш бикунем ки ба онҳо бифаҳмонем ки ислом ҳаргиз иҷозат надодааст ки яъне моли як каса ба ғайри ҳақ, агарчи моли кофир бошад, зеро ки пайғамбари мо амин буданд. дини ислом иҷозат надодааст ки моли ғайри мусалмонам мусалмон бидузда. мусалмон дузд намеша, мусалмон хоин намеша, мусалмон ҳилагар намеша. мусалмон ҳамоест ки алмуслиму ман салима алмуслимуна мин лисаниҳи ва ядиҳ. мусалмон шахсест ки мусалмонои дигар аз забону дасти вай озор намеёбанд, солим мемонанд, саломат мемонанд, озор намеёбанд. баракаллоҳу фикум ва саллаллоҳу ала хайр.